Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Bir farz turasında İslam dininde ibadatlardan en ulusu, ibadatlardan en abzeli namaz. Namaz dindin türkügü. İslam dininde namazdın ordu adamdın denesindeki baştay. Gol, put da emes, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem baştın ordundaydı. Din namazsız bolboyt. Namaz dinde qanday adam balasında baş bolsa oşunçalыk degan. Bir sünnet turasında baldardın başından sılagan Peygamberimizdin berekeli sünnetlerini. Anas ibn Malik radıyallahu anhu bayan kılat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medinada ansarlar men jolukanda, oşol жерге барганда балдарды көрүп калат эле дагы, балдардын башынан сылап коёт эле, аларга салам берет эле. Мынакей. Bir manülü amaldın fazileti turasında İbn Hibban da gelet, Abu Said radıyallahu anh rivayet var, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, köptөгөн adamlar bu dünyada jumşak töşöktөрдүн üstünde jatıp alıp Allah Taala'nı zikir kılat. Oşol sebepten Allah Taala alarga ulu darajalardı ahiretten beret deydi. Demek bir adamlar misal daima meçitte же болсо ушундай немеде зикир кылганга мүмкүнчүлүк таппаса, ушу үйдө отуруп диванда деле, жумшак төшөктүн үстүндө деле зикир кыла турган болсо, Allah Таалам даражаларды бере берет экен. Мындайча айтканда, күнчө мындай бадышалар, султандар, байлар, ошолорду жатып алып зикир кылсак болобу, диванда десе, же болбосо төшөктөрдө жок деп айтпаш керек экен. Болот, кандай болсо дагы себеп акылдуулар ушундай. Алар басып баратып дагы, отуруп дагы, жатып дагы, жан баштап дагы Алла Тааланы эстешет дейт. Bir günü turasında Musnad-ı Ahmad'da gelet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kim bu dünyada arak içse, oşol toba kılbastan öle turgan bolsa, ertege kıyamet günü bu çankağan avalda tirilet deydi. Çankağan avalda tirilet eken. Dünya turasında Musnad-ı Ahmad'da gelet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, iki nersede adam hiç kaçan, iki nerseni daima adam jaman görөт экен да. Болбосо ошол эки нерсе ал үчүн акыйкатта жакшы, бирок бул жаман көрөт экен. Биринчиси өлүмдү, фитнага, коогалаң, ушундай жаман нерсеге дүрбөлөнгө түшүп калгандан көрөк, өлүм жакшы экен инсанга. Экинчиси малдын, мүлктүн аздыгы. Адам муну да жек көрөт экен. Болбосо эртеге кыямат күнү канчалык мал, мүлк адамда байлык аз болсо, ошончолук эсеп китеби жеңил болот экен. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in medisinasından Abu Davud şerifte gelet, Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu aytat, bir jolu oğurup kaldım deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meni ziyaret kılganga gelip, keyin kökürögüme kolun koydu deydi. Peygamberimiz aytты, bul Sa'd'ın jürögü oğurup atıptır dedi bunu. Jürögü tegerenip uşunda davra dep uşunda jürögü oğurup atıptır dedi. Bunu dedi Haris ibn Kalda degen бар экен, radıyallahu anhu. Oşoğu alp bargıla al, şunda bir kanda kıyın tavıp dedi. Kıyın tavıp dedi. Cana aytıp koygula, Madina'nın kurmasından söğün de koşu jantip sürüp, jetönü jedirsin dedi de. Bu doğanlar Acva degen, şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de şaharının kurması var. Oşonu, şu bugün күнгө чейин dagı oşunda tavıptar, oşu söğü var go kurmanın söğü. Söğün dagı oşunda jançip, anan koşo jese jürökö öte пайдалуу экен да. Kur'an-ı Kerim'in nasihatı. Allah Taala Kur'an'da aytat, ey iman keltirgenler, Allah Taala'dan korkup жүрgülö. Jana her bir adam oylanış gerek. Ertege bu dünyadan taştap, ahiretke barganda aldıga bir nese jiberdibi bu dünyadan. Allah Taala'dan korkup yaşayala şek kümönsiz. Allah Taala dünyada emne kılsaňar bardygy Allah Taalaga maalım. Hurmatly agay Müslüman bir tugandar, jaratkan Allah Taala barыбызга amal kılganga, başkalarga jetkirgenge güç kuvat bersin. Amin. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin. Bi rahmetika ya erhamer rahimin.